sembahyang alasannya nanda basugi uji pandai kicu aduh pandai kicu zaman kini kok uji aduh pandai kicu uji pandai kicu aduh pandai kicu zaman kini kok uji andung pandai kicu zaman kini kok uji andung pandai kicu yang paling serti ke andung 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 disuruh sembahyang alasannya nanda babaku yang paling serti ke andung 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 disuruh sembahyang alasannya nanda babaku uji pandai kicu andung pandai kicu zaman kini ka uji andung pandai kicu uji pandai kicu andung pandai kicu zaman kini ka uji andung pandai kicu zaman kini ka uji andung pandai kicu yang paling seti ke abang 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 disuruh sembahyang alasannya balunlah makan yang paling seti ke abang 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 disuruh sembahyang alasannya balunlah makan uji pandai kicu andung pandai kicu zaman kini kok uji andung pandai kicu uji pandai kicu andung pandai kicu zaman kini kok uji andung pandai kicu zaman kini kok uji andung pandai kicu yang paling serti ke aka disuruh sembahyang alasannya batana yang paling serti ke aka disuruh sembahyang alasannya nanda batana uji pandai kicu andung pandai kicu zaman kini ko uji andung pandai kicu uji pandai kicu andung pandai kicu zaman kini ko uji andung pandai kicu uji pandai kicu andung pandai kicu zaman kini ko uji andung pandai kicu